Hei a pōpō ka rungo tātou āhia a Phil Goff heke iho ai te tūranga tumua ki o te Rōpū Reipa. Heoi he kaupapa no tā ngā māngai Māori i te rangi nei, i haere atua Anzac Pikia ki te kōrero ki a rātou. Ko ia te wahine Māori tuarua i Aotearoa kua pōtihia ki te tūru whānui. I'm really humbled and proud actually to have been voted by the people of Manurewa to represent them. And I'm really thrilled with the fact that not only did Labour get a very strong party vote in Manurewa, we got just under 55% of the party vote. Ka riro nei a Lewisa tana tūru mā te waru te kauma ono o rau. He mea nui ki aia te whakarongo ki te hapori. There's a lot of aspiration in our community and amongst our parents for our children. We want our children to fly like Manurewa. You know, we want our kids to have dreams and aspirations, and one of my tasks really is to understand what the needs of my community are. Ko rino tirika tēnei anō te tauhau i te taitonga. Kona naia mahuta anō te wahine te tūru o Hauraki Waikato, māma noiho tana whiwhi, noho tonu atu ki ngā tau tōwhito, i riro anō a parekura horemia te nuinga o ngā pōti i tana tūru o Ikaroa Rāwhiti. Heoi anō i te pātaitanga atu mo te kai ārahitanga o te Rōpū, anei tana whakautu. Kāre, kei te tae tatatu au ki te mahi atu ngā mahi, engari kei te whai atu au, a te rangatai. Hei tae atu rātau i rungu ngā tūru nei. Kārea Shane Jones i whakatū i tōna ringa mo te kai ārahitanga, ahakoa kāria i eke i tana whawhai mo te tūru o Tāmeki Makaurau. Heoi, ka noho tonu atu ia ki te Rōpū, nā tana tūnga i te rārangi o Reipa. Hei a pōpō ka puta he kōrero hou mo te kai ārahitanga o te Rōpū Reipa. Anzac Pikia, te karere.